ikaze muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki ni 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni mu nkundire turebera hamwe uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi burebe uko imirwano iramutse mu nce zigiye zitandukanye, ndetse magingaye ihuriro rya AFC ryamaze kwemeza yuko ryohereje abakomando Kisangani bo kuba ababurizamo ibitero bikomeye muri biriya bice bikomeje gushegesha abatari bakeya, haba muri zone ya Minembwe ndetse na hano za Masisi aho operation zakorerwaga. Ubwikekwe ni rwose ikareme ku kibuga cy'indege bivuga yuko ariho zikomeje kwimurirwa drone zigaba ibitero muri Sud Kivu. Ni mu gihe kandi igikuba gikomeje gucika mu gihugu cy'u Burundi, ndetse maginga ya ibintu byabaye bibi kuri Fortline. Turakira umuroko Foma atubwira uko byifashe nuko bihagaze. Turarebera hamwe Uvira, turebe Masisi, turebe Minembwe. Ni mu nkunde rero munyemerere tuze turebera hamwe uko situation ihagaze. Mbere yuko dutangira, reka tubanze tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza abagambere kuri iyi Kigali News, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, like, mukajya murayikinga nyamuna mukanasharinga, bityo mukaba abanyamuryango ba Kigali News. Mbere yuko dukomeza rero reka mbanze mbibwire, ndi Damien Habumugisha ku murongo wa telefone. Tuba turi kumwe na Bizima uherereye neza ku kibuga cy'imirwano, aho aba ari butubwire uko byifashe ndetse nuko bihagaze kuri Fortline. Bakunzi ba Kigali News, ibintu bikomeje kugaragara ko ihuriro rya AFC nyuma yuko ritangaje ko nta gahunda yo guhagarika imirwano, ubona yuko imirwano yongeye kubura kandi ikaba ikomeye. Ikisangani twihuse, ihuriro rya AFC rikomeze kwemeza yuko ryoherejeho abakomando hafi neza na Kisangani. Maginga ya ntibazi ngo baherereye hehe. Ibi ngibi bibaye n'ubundi iri huriro rya AFC aho rikomeje kugenda rigaragaza ko ibitero biba muri biriya bice. Aha ni ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangoka International Airport, ahagerereye muri Kisangani, ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ni mu ntara ya Chopo. Mutagira wenda ni mu yindi ntara, ariko ni intara ya Chopo, aho AFC yemeje ko n'ubundi hari ibitendo yahakoreye kandi bikomeye. Wenda tubibukijeho gatoya, twabibutsa nk'igitendo cy'indege cyakozwe tariki ya 1 Gashyantare n'iya 1 Werurwe muri 2023, ubundi ni muri bino gihe, ariko iya 1 Gashyantare cyabaye cy'amateka kuko cyasenye ibikorwa bikomeye. Iki rero cyaburijwemo, ariko bivugwa yuko n'ubundi rihuriro bikomeje kugenda rigaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bifashisha iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero bya drone. Ibi narababwiye ni iki kibuga cya Bangoka International Airport kirasa nk'ikirimo ibibuga bibiri, aho harimo igisanzwe cy'abasivile ko n'icya gisirikare gisigaye kiri mu mihozo. Ahangaha drone zagiye zigabwa mu bice bigiye bitandukanye ku basivile. Aha ni mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Amajyepfo. Murabizi twagiye tubagezaho. Umuvugizi wungirije wa AFC wo bita Dr Oscar Barinda yatangaje ko iri huriro rifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani, akagaba ibitero bigamije kuburizamo umugambi wo guhungabanya ibice rigenzura. Ibi Barinda yagiye bitangaza, ariko umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa AFC uwo bita Yannick Chisola yaciye amarenga ko aba barwanyi bazajya bakora
nk'abaheruka kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Byasubiyemo rero ibintu byabaye urujijo ndetse ubona yuko urwikangari rwose Ikisangani. Ni mu gihe kandi Karemi ari uko aho imbunda zikomeye zagiye zivanwa hariya Ikaremi ndetse ubona yuko igikuba cyacitse. Ibi byose biri kuba rero imirwano irakomeye kandi irakomeje muri zone yose, haba ari zone ya Minembwe, zone ya Masisi ndetse ubu ikaba ikomereje muri zone ya Uvira. Ubona yuko Runingu, Sange ibintu byabaye bibi. Tutabatindiye rero reka twakire umuroko w'imfoma atubwira uko situation ihagaze ku murongo wa telefone. Reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Igitondo cyiza. Ni muri izi mpera z'iki cyumweru, ni kuwa gatanu tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Maginga yabyifashe bite ko ibintu bikomeje kuba bikutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Niko bimeze, imirwano irakomeye cyane mu bice bitandukanye cyane muri Sud Kivu, kuko ubona ko hari impinduramatwara yabayeho cyane kuri M23 ndetse na Twirwaneho. Ni coalition bamaze igihe bahanganye, ubona ko ahantu hose imirwano irisa naho yazengurutse uduce twose. Ubona ko yanze bikunze hari ikiri buze kuba cyane gikomeye bitewe n'izo operation ziri kuba, yaba muri Minembwe yaba muri Uvira. Ubona ko M23 ahantu hose isa naho yahinduye strategy y'imirwanire. Ubona ko hari icyerekezo ifite n'ibyo ishaka guhindura bijyanye n'igihe tumazemo kimeze nk'icuraburindi ryo guhora mu ntambara ziri mu gace kamwe. Ubona ko abari bahatuye ari bagiriye ingorane zikomeye cyane muri utu duce. Rero muri Minembwe, muri utu duce twose twarimo imirwano guhera mu bihe byose bitambutse no kuri gitondo cy'uyu munsi. Ni imirwano iri muri kino gice cya za Pezero mu nkengero zaho ndetse ni ibibogobogo. Ubona ko basa naho n'ubundi coalition isa ni ikurasisha imbunda ziremereye, isa n'isubiza amasasu kuri M23 na Twirwaneho mu bice byaho basa naho bambuwe. Urabona ko byanze bikunze ari uburyo bwo kugira ngo birinde byo kuraswa mu mugongo cyane, basa n'abahunga, kuko ubona ko nta mirwano yo guhangana bagifite cyane muri ibi bice bya Zarwita. mu kubona ko basa n'abayivuyemo, ahubwo barimo kwerekeza mu bice ubona ko biri bubahe guhambira rwose, basa n'abahunga berekeza za Baraka, kuko ariyo nzira isa n'ifunguye yagutse iri, kuko bimenyerewe ko intwaro ziza kurwanira muri iki gice cya Minembwe inyinshi ariho zituruka, ndetse na casualty ndetse n'amahiti zose niho zica. Ubona ko byanze bikunze icyerekezo ari kiri, ariyo mpamvu coalition ubona yahungabanye cyane ku rwego rwo hejuru, iri gukora ikintu cyitwa kwirwanaho, nta bintu byo guhangana bafite byo gutindaho, kuko urabona ko komande yabo isa naho yangiritse mu mirwano, kuko ubona ko byanze bikunze operation bari gukorerwaho na M23 na Twirwaneho zidasanzwe zo kubagabaho ibitero babatunguye kandi babarasa mu buryo buhambaye. Urabona ko organisation yabo isa n'ifite ikibazo cyane muri ibi bice bya Minembwe, ariyo mpamvu byanze bikunze ahangaha bari buze kuhatakariza cyangwa se kuhabonera igisubizo kibi mu bijyanye n'intambara kuba batsindwa. Kandi M23 Twirwaneho urabona ko ibi bice bya Minembwe uburyo yakorozinze ikintu kimeze nk'urukuta mu buryo bw'ubwirinzi ko nta kindi gitero cyabasubiza mu bice by'inyuma baturutse. Uri kubona ko ari nk'intego bihaye yo kumanura iyi coalition yose bayirasira rimwe mu mpande zose, kuko ubona ko nta gace bari gusigaramo inyuma. Nko mu bihe bitambutse wasangaga hari agace gasa n'akari mu bitugu by'aho intambara ziri kubera, kandi n'ubundi ari umwanzuro. Ubu ni ikintu cy'urukuta rw'umurongo umwe bakoze, ku buryo coalition yose iri mu cyerekezo kimwe, kandi ubona ko bari kwirasa bayitinsira mu buryo buhagije kandi buhambaye bwo kuba hari we igisubizo cy'uko ushobora kubona muri iki gice cya Minembwe hongeye kuboneka ituze cyane ku baturage baho bitewe n'iki gikorwa kidasanzwe M23 na Twirwaneho bakoze. Bwana Bizima, muri iki gitondo n'injoro abasirikare babarunze hafi na za Runingu. Maginga yabyifashe bite?
Uvira abimeze bite, umutekano waho wifashe ute? aho bamenye amakuru ko M23 yakoze deployment n'abasirikare benshi muri izi nce za Sange, ubona basa naho ari uduce bagenzuraga ariko twabayemo impinduka bitewe na force zabaye nk'iziyongeramo bitandukanye n'uko byari bisanzwe. Urabona ko partie yagize ikintu cy'ikikango gikomeye, kuko ubona ko ari nkaho aribo basa naho barinze urukuta rurinda Uvira. Bazanye abasirikare benshi b'abarundi ndetse na wazarendo muri kano gace, ubona ko ari uburyo bwo kuza naho bakavaringa iyi Uvira. Ariko amakuru ahari no mu baturage ndetse nawe ubibonye circulation zihari ku basirikare ba coalition ndetse no mu gice kigenzurwa na 23 uri kubona ko byanze bikunze imirwano hano iri gutegurwa ikomeye cyane, ariko ubona ko side y'icyerekezo cya za Baraka ariho ubona ko ariho ruzingiye cyane, hashobora kuba ariho haba harashwe mbere y'uko barasi Uvira, kuko hariyo ibikorwa byinshi cyane kandi ubona ko ariyo musada ufatika waturuka haramutse habayeho kurasa Uvira. Niyo mpamvu rero ubu ubona ko izi kategori ko ari ebyiri, ari Uvira ari Sange nako ari Baraka, ubona ko ari ikikango gikomeye cyane kuri buri wese avuga ati ni hehe biri bube mbere, ni hehe biba mbere. kandi twese niko tubireba, ni isaha n'umunota bitaragera, ariko urabona ko icyerekezo ari icyo ngicyo cyo kuba hari igice kimwe cyaraswa kandi kigakurwamo. Yes, Bwana Bizima ankundira, wenda niba hari amakuru waba ufite Masisi utubwira uko byifashe. Yego, Masisi hari imirwano hari muri iki gitondo cy'uyu munsi, ubona ko ari imirwano isa naho iri gukora amasuku muri iki gice cya za Muheto. Hari hasa naho hari wazarendo na FDL zagiye zisigara mu mihana mu buryo bwo kwiyoberanya, kuko irindi tsinda ryabo force yabo yari isa niho yakubiswe ku munsi w'ejo ivamo. Aha hantu M23 ihagenzura mu buryo bwihuse, ndetse uribuka ko ku munsi w'ejo hashize hari hasuwe n'umuyobozi ukuriye ingabo ku ruhande rwa M23 Koloneli Nsabimana, ariko nyuma y'uko ahavuye mu buryo yari yahasuyemo, kandi ubona ko yabizeje bagiye kubaha ubwirinzi bukomeye cyane butazongera kuba bujegajega muri aka gace. FARDC na FDLR wazarendo bari basa n'abasigaye biyoberanya muri ibi bice by'amashyamba bihari, bagerageje gusa naho barasa kuri M23 ku birindiro byayo mu rukerera rw'umunsi, ariko babikoraga ubona basa naho babikora bagenda. Bahuriye n'ikibazo rero kuko yari force ntoya cyane, kandi amakuru bari bafite y'uburyo M23 yari yubatse muri aka gace, kuko hari force zari ziri mu gace batagenzuye ngo bamenye ko ihari, bo bayirashe bahana amakuru. M23 iyindi force ibari kure ibatega mbushi mu gihe cyo guhunga. Uvuga ko uwagiye yagiye ku giti cye, atari force yagendeye hamwe nk'itsindwa, ahubwo barashwe batunguwe cyane. Hagiye bamwe barahagwa, abandi bakajoriti, ndetse hari n'abazima bafashwe ushobora kuzabona mu bitangazamakuru bibaye ngombwa ko M23 igerageza kuba yaberekana. Ariko ni igikorwa cyabaye ubundi ubona ko abaturage baho bishimiye ko umutekano bafite usesuye, bijyanye n'uburyo babonye M23 ihanogeje mu gihe gito cyane, ikaba yabahaye umutekano udasanzwe. Ubwo bo bari bihebye cyane mu gihe gitambutse, bumva ko nta n'umwe ubu akaba agihumeka, kuko bari bazi ko ari abaturage bakoranye na M23 imyaka myinshi itambuka. Yes, Bwana Bizima, mbere y'uko wenda udusoza areka atwongere tubwire ko n'ubundi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muri teritwari ya Mwenga mu gace ka Katsara na Marundi na Buhinyi, imirwano naho irakataje, ndetse ko ino teritwari ya Mwenga ihuriro rya FC murabizi ko hari uduce ibigaruriye, ariko bwari uburyo bwo guhungisha haduye, kuko harimo inzira, harimo main road, ubwo ni rute n'ubundi Bukavu Minembwe, akaba nanone bashaka gukomeza kwagura iri huriro rya FARDC. Ubona ko
ryamaze gufata ingamba nshya mu gukomeza kwagura ibirindiro ndetse no kwagura uduce tugiye dutandukanye. Bwana Bizima, hari icyo tutakubajije twapudetinga? Yego, ikiriho ni amakuru ntanga kuneguza yuko muri aya masaha ugereranyije na sitasiyo iri muri iki gice mmerereyemo, ubona ko muri Sud Kivu hashobora kuba impinduka cyane muri santere zikomeye zimaze igihe zigenzurwa na coalition, ko hashobora kubamo tombe bijyanye na opereshoni ziri kuba hano ku ruhande rwa 23 na twirwaneho. Murakoze cyane. Namwe murakoze Bwana Bizima, tuboneho kukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, kujya utwihangana twaguhamagaye mu gicuku. Yego, nta kibazo. Namwe bakunzi bakadasohoka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kandi aganze, kandi nihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.